Syederalun, Komisi Independen Pemilihan Aceh melaksanakan uji baca Al-Quran kepada dua paslon calon gubernur dan wakil gubernur Aceh di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh pada Rabu 4 September 2024. Kedua paslon gubernur wakil gubernur Aceh, Mualim Dekfat dan Bustami Tusop hadir pada kegiatan uji mampu baca Al-Quran yang dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Komisi Independen Pemilihan Aceh melibatkan 3 lembaga dalam uji baca Al-Quran, yakni Kemenak, LPTQ, dan MPU Aceh. Sebelum uji mampu baca Al-Quran dimulai, para paslon mencabut nomor undian untuk menentukan urutan membaca Al-Quran dan ayat yang akan dibaca. Fadlullah Cawagup Mualim mendapat giliran pertama, Bustami Hamzah pasangan Cawagup Tusop urutan 2, Muzakir Manaf urutan 3, dan Tengku Haji Muhammad Yusuf atau akrab disapa Tusop mendapat urutan 4. Berikut penampilan para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh saat uji mampu baca Al-Quran. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, SerambiNews.com. Berikutnya kami panggil pemegang nomor undian 2, Pak Bustami.
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.